Aramutse neza abanywanyi bacu tubifuriza isabato nziza ndetse tubifuriza kugumya kugubwa neza. Ni updates, ni imirwano ikomeye izindukiye mu misozi miremire ya Minembwe aho urugamba rwahinanye. Ni mu gihe kandi ipinga za Warikare hafi neza mu marembo yaho AFC ishobora kuba igiye kuhafata, ubona ko hari impinduramatwara ndetse zikomeye muri Nord Kivu. Ni munyemerere ntago nshaka ko turi buvuge ku bintu byinshi, tunyarukire kuri iyo kote, turebe akantu ku kandi, turebe ko house situation uko biramutse, kugira ngo turebe uko byifashe, ndetse tunacemo turebe uduce imirwano ikomeye yabereye aho bita Buhaya n'ubundi naho muri teritwari ya Warikare. Nkubwira ko Warikare isaha ku isaha yajya mu biganza bya AFC, ubona yuko AFC nyuma yo gusohora abakomando yazamuye imbaraga zidasanzwe muri biriya bice bya Nord Kivu. Ni mutwemerere ni iminota mike cyane muremenye uko bihagaze. Nge muri kumva Didamiye Habumugisha, ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe Inshuti John. Inshuti John, Waramutse neza. Tunifuriza abafite abakunzi umunsi mwiza w'abakundana cyane rwose, n'isabato nziza ku banyarwanda. Yego, nibicika mu gihe abandi bamwe baba baseka abandi baba barira, niko isi yubatse. Ariko nyamuna reka tubashimire tubifuriza amahoro y'Imana. Ikindi kandi mbere yuko tubajyana kuri front line, ni mutwemerere tubasaba akantu kadakomeye cyane. Like ntacyo zitwaye, muduhaye like tukagira recommendation, Google ikaduha recommendation, tukamenyekana nyine, bakatubona natwe bikaduha imbaraga. Kandi nshishikariza utarakora subscribe uko uri kudutenguha, mudukunde nkuko natwe tubakunda. Yego, tunyarukire rero Iminembwe, ibintu bikomeje kuba bibi kuri Pwezeho. Bana bishuti, twari twiteze ko nyuma yuko n'ubundi Monesco iza mu Gahenge, ndetse wenda sinzi impamvu hakomeje imirwano, bategereje ya minsi nuza yabahaye Lorenzo. Urabona ko uko bisa kose ari kuri M23 ndetse no kuri akote ya FARDC, urabona ko ibyo kuza kwa Monesco muri kara gace urakeka ko biri ku mutima wa buri umwe. Urabona ko nta gaciro wabiha, kandi biranashoboka yuko ushobora no kubona ko kwitanagiyeyo, kuko ntabwo yizeye umutekano wayo hari ahantu. Urabona ko n'ubu hari nk'ibibazo, urabona agace karimo Wazalendo nabo ubwabo ziri kwicana, amakuru urafite neza. Urumva ko Monesco ntabwo yajyayo, urumva ko yanasabye ngo M23 byibuze yemeye ko umutekano wabo hariya yawe isa ni ufite, kandi urabona nta gace itagenzura neza, urumva nawe yarabyanze. Rero biracyari ikibazo, ubona ko hari buvemo akote imwe ishobora kugira ikintu ikora hariya kugira ngo abashe kubona umutekano usesuye. Yes, imirwano n'ubundi izindukiye muri ibi bice, aho nakubwira ko umwanzi arakubiswe ku rwego rwo hejuru. Abarundi bivugwa ko bakomeje guhura n'ikibazo cy'inzara ndetse n'umunaniro udasanzwe, kuko ngo batari kubakura ku maka. Birasa nk'aho ari nko kubikuraho, ntabwo bari gusimburwa, bakomeje kwijujuta. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane ku rwego rwo hejuru, akaba ari nayo mpamvu bakomeje gukubitwa umusubirizo, aho MRDP twirwanaho na AFC bahinduye ingamba bari barabadebekeye, ariko urabona yuko bari gukora akazi katoroshye babahungu cyane. Urabona ko nibyo tujya tuvuga akenshi, ubona ko imirwanire y'abantu bari kuri akote ya FARDC bishingikirije drone n'imbunda za tirari, kuko urumva ko mu gutsindwa kw'uru rugamba bari basa naho bahacije umuriro. Ubona ko hari icyerekezo n'intego bafite, barashyizemo imbaraga nyinshi, baciwe intege no kumva ko habayeho kudoginga kuri M23 bagafata imbunda za tirari zari inyuma, bumva ko igikuba gicitse. Nicyo byari bishingikirije. Urumva ko niho ab'imbere ku rugamba barasanaga, aribo bahise basa n'ababaye nk'abasazi bacyumva inkuru baguyeho. Urumva rero gutera ibitugu uwo mwarasanaga, urumva icyahabereye ni ugukwira imishwaro.
Yes, nibyo rero urabona yuko AFC na MLDP twirwaneho bakoze bari gukora akazi katoroshye, ubona yuko icyizere gihari. Nyamuna nanjye nari naratangiye kwiheba, ariko Imana irahari cyane, niko bimeze. Urabona ko hari impinduka ziri kubaho hariya, byanze bikunze biri buze guha igisubizo cyiza M23, kandi urabona ko bafatiyeho, nubwo support iri kujya iboneka n'ubu biri kuvuga ko hari ingabo ziri kuzamuka zisa n'izisanga izitsinzwe mu buryo bwa support, ariko urumva ko uko kugenda basa n'aho bari gutakaza aho bari basa n'aho bamaze gusatira, biri guca intege cyane cyane iki gihande gisa n'aho kibogamiye kuri FARDC. Byanze bikunze urumva M23 nibafatira umugambi wo kutabacogoraho ikabatsaho umuriro, hari abaratakaza ibice byinshi kuva bakwiye imishwaro. Yes, niko bimeze. kandi wenda tugiye mu bya politike, ni igisebo gikomeye kuri Kisekedi, aho yashatse guha amafaranga ukuriye urwego rw'ubutasi muri M23, bikamubera ibibazo. Ari yabiteguye cyane, kandi urabona gutanga ruswa kwe arabimenyereye. Biriya by'amafaranga se wa muhungu we, bano bahungu ko nabo bamaze kwiyubaka, waba ufite igihugu, buriya ni ibihugu bibiri. Magingo aya ni ibihugu bibiri. Ni ibihugu bibiri kandi bifite ubushobozi ku ruhande rumwe n'urundi. Urumva ko bitoroshye. Rero bakunzi bacu, n'ubundi nk'uko twabasezeranije, ntabwo tuba dushaka kubarambira, ni update twebwe ziba zituzanye kugira ngo umenye uko biramutse n'uko byifashe, ibidutunguye uko bihagaze, niyo byaba ari mu isaha, ni update mugiye kuzajya mubona. Ubundi twajyaga tubaha update, ariko ubu noneho bigiye guhinduka, tugiye kujya tubaha update uko amasaha birashize, umenye uko bihagaze. Ni mu gihe rero muri teritwari ya Walikale, ubwo ni muri Nord Kivu, tubagerekezeho mumenye uko byifashe, ibintu byabaye ibindi. Habaye ibindi hano muri lokalite bita Buhaya. Buhaya ni agace gasa n'agasatira umujyi wa Pinga, ni agace kabamo FDLR ku rwego rwo hejuru. Ni ibintu bizwi kuko izavuye muri Rucuro, Masisi, zose zaragiye zisa naho zitekera muri iki gice cya Pinga. Ni centre bivugwa ko ari umujyi munini, ariko urimo imitwe ya FDLR, Mai Mai, Wazalendo, ngo bitagira ingano, kuko buri quartier igiye igira umuyobozi bashinze umutekano waho mu buryo bwo gusaranganya imibereho kumwe kwabo nyene basoresha. Urumva rero kwinjira muri iyi Pinga ni ibintu bitoroshye, ariko ubu biravuga ko M23 ubwo igitero yagabweho na FDLR babashije gukubitwa, baragenda neza babageza mu marembo y'uyu mujyi. Bivuga ko ari mu birometero bike cyane, ku buryo kurasa muri Pinga ari ibintu biboroheye cyane naho bari. Hano birumvikana impamvu ikomeye aka gace n'ubundi kagomba kujyamo FDLR. Urabona ko ino Walikale iyi concentrate iri hafi neza na Rucuru, urabona ko byegeranye na Masisi, ukubitireho noneho na Masisi. Urumva ntabwo byari bubure, kubera yuko ntabwo byari bworohe, kuko urumva bavuye mu Rucuro, abavuye i Masisi bose niho bahise, niho bagiye. Urumva rero ntabwo byabura, ariko wenda icyo twababwira ni impinduka zikomeye. Ubona ko Nord Kivu irimo gutegurwa mu buryo bwagutse, kugira ngo noneho, kuko ndi kumva amakuru nkura za ndani, biravugwa ko n'ubundi bashaka gukuramo biriya bice byose Walikale bakayikuramo, ngo bakaba bagira na za Ituri. Birumvikana ni ibintu bari gutegura, bizabasaba n'imbaraga zikomeye, kuko Pinga rwose kugira ngo bayegure. Uribuka ko n'ubushize hari intambara n'ubundi yahabereye, biriya bice bisa naho bifatwa, ariko basa naho basizemo hagati umujyi wa Pinga kubera ibyo bawuzimo. Ariko mu buryo bwo kugira ngo birindire umutekano muri kariya gace, bakagenzure batikanga n'uko iyi Pinga igomba kuvamo, kandi ubw'ibitero bya FDLR birimo bihora bibashotora buri munsi, urabona ko intego yabo byanze bikunze izaraswa. Yes, ngayo nguko rero ni mutwemerere ngizo update, ntabwo tuba dushaka kubarambira. Wibagirwe gukora kuri subscribe, niyo nkunga yawe ikomeye. Reka dukomeze kubifuriza kugumya kugubwa neza, ndetse turi na muri weekend, n'uruhurikane. Ni isabato, ni weekend, ni umunsi w'abakundana, ndumva ari uburyohe byahuriranye.
muryoherwe n'uyu munsi kandi abafite abakunzi bibahire kandi tubifurize kurambana. Yego. Ciao. Sabato nziza.